Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini ya video long mangke nili traveling vlog sih nampak lain ko. Ini dame non yo dak manja long sih nang le solang yo. Konan dong pilih dam sini nili dong. Budak kelang non sih nili tum damit bom nak nasi. Doaring beng long pen nili tum. Ciptong pin naik kon mal. Supaya nang lang yo non supaya pembangkit ini tuh direct dok takan si balik pin ko lo dan malkin klase goreng pengom penel itu jika mungkin nang non sin litum dak dok muka ahichi dong anang kile lang don mal itu non alom so kilo tenang litum hani litum office nampak lang namik ko dak dok muka long klase malom so kile litum jika mungkin nang dok muka long main market long nilai tum office ke dok dok muka mini DLCP address bang ke dok muka town supermarket building ground floor shop number 26 long sidolo dan maltum non nilai tum office nampak lang namik ponte bar 26 dah no yo dan maltum nilai tum office lo dak dok muka long Westage Marketing Private Limited pula dok muka mini DLCP pula timetable bangke Monday to Saturday adap 9 AM to earning some 6 PM lah lunch break ya 12 to 1 PM lah sinon bangke yo penebon lunch break lang bon lasi close check lo akulat bangke Sunday bangke close lapan kedai contact number ada dulu ya anggi tumyong si dok muka so pula te promoter na nam kanwang pula te dak contact number lo pemberi dana ya oke ini tim dum lo jo kita lah lunch break lang bondi masih office lang half check lang ini tim dum lo la tum ta hormu pandi pansi ya kan khang la jo mungkin ini tum dak tok muka long ini tum office song sedolang ya ini bangke ini tum office aja habis cek bon dan malam masih fungsi dollar lo bikin teman non alom sok lo kedatkan bari ko lo dan malam ini bang office itu pedar bon habis cek kasi ini kita mengalom sok lo kedatkan ke bari ko non na yo dok muka pen wang bom non bang ke itu office lang celik ko ya dak bolong ko majilaw tapi bang kayak ani tim tum lo dan malam